الله ما شاء الله. بس الفران انا بقول لك انا الكلام اللي عبد يا Yeah, who's the number one, who's the second, who's the third one, okay? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سودان. والموضوع يا مو هذا أقصى مالي قصي في عن البرو بس هدي إلهي تكلمت أوكي بيك كم واحترم ما أنت challenge عيالي وحارب إنا دوادو فرتني كان فنان وأوه waxaan ka rabaa asoo fanaan ay inaan meel iga saartid كيف فنان مين؟ بين ما فنان والله ma baahan حتى تترجم hadda arkayna maho warka waa dhan yahay adiga waxaan ku geenaa heesindi urduan ku geenaa because adiga luqadaada kaas waa qoftaan urdu Soomaaliga ku fudud yani arta hees ahaan ku dhageystaan aniga midba hindiga hindi dhageystaan mo hindi ku geenaa adina Soomaali arta mo Soomaali waxaan rabaa deegaan ku gelinaa qofkii fanaan maanta la kala baxa this challenge bro بس لا فاهم سوما يا رات هاي ما عندي انا قاعد هاي ما عم تجيب تو فنايا ما انت هذيك سنه طالع سبتين انا ما قدرت رسله انا ما همشي بسميه هو ما همشي بس كياه पता चल जाता है पता चला क्या थे مانو اوكي اكون مطابق ما فهمتي اكون مطابق معاه وقت مريض انا marka inta kala bixina ay diri galiyay maalmaha nadiiyadu armis duubeenin waxay noqotay gooni socod iskool bulisiye kaas mar hore ay kula hadda كور وكلا انا waxa لك هذا واي يا كالين هذا واي كان كور واي صوصر اوقات ما انت علي موقع adiga gabar qolada bas ku dhex jira taan tartanka qaybka waxa ka rabaa badanaa monster dumarka markii cod la dhaw rag way ka soft siin markii waa triple waxaan ka rabaa inaan ragga meel iga saarto shiraya gooshay alkii yagnigi sunaadi johan iyo ku geen doona ma fahanti ragga waxaan ka rabaa inaan meel iga saarto I will try my best. لا تامن قشكري دل توبا قلها يا دل ديفانا هي يملا سكري ده فاهمرو يبقى كان دلك إن لا جرت سانكارو يا بلاواي who is the first one the lady is first the lady is first yeah lady is first أي جويس كذا إسكال هيس الله الهيس تعرف تشيء Mid adiga. دل توبا قلها لفت كده Maybe. أوكي بس كوشي عندي أنا لقى طعمك الحين وتسعين روح يا كلها قبل بس لغات قبل بس Motina. ما يقولوا ذا दिल पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है रे सारी रात जगता है यही आशा प्यास चिल्लाता है बरता है यही हंसता है यही रुलाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है إلهي فنان إيكا دينغل ضن واحد واحد دولة يا والله واحد دولة يا أبا ما شاء الله ما شاء الله أحسن صوت أحسن صوت إيه هذين السروالات قوية ما هي الله يقول كذا قطن بيها هو شو عم حمشي بس صاحبك خذ عدون على قاعد بس الصحية ممكن هي سقفكم ممتع دوقاي مداوعاي ديدك واي دايما لول دحيري دلال بدني ادما كوديا فكراي دوقاي مداوعاي ديدك واي دايما لول
dhaxyarey dhalaal badney admaa ku dhaafi karaay tariifka dhammaanka adaa raba hadda waa sugay adugta waadiga qaadaye wax ku dhiga waaye dhalaastirkii nolosheediye admaan ku dheeli karaa adugta waadiga qaade wax ku dhiga waaye dhamaystirkii nolosheediye admaan kugu dheeli karaa daguuriye dhaxantaan kula nacaa dhaxma kugu dhaafi kare aan dhibka way dhibaa dhulma kuuriye dhaxantaan kula nacaa dhaxma kugu dhaafi kare aan dhibka way dhibaa بس الفرين انا بدي بكاغا انا اشتريت جن عبد الويس يا جنود عبد الويس ترى أنا أكايس اسا قدام لا السوق يقلي يا صدق أكايس تاني خصل بنا هاي حقنا كاميرا لو بس يابك ناني هذا يقول شيء اسكي لا عود يقول لي انت يقول يا أيوة قصة لو دمتها ديك ما هسه كان قلت معه هسه ما يتنعس يا هسه ما ينكذب بقولكي بسقاشي سقال وسيلة اورو قلت لك وعمال ديك هاي كوك ولا انا اللي ما كشميري يا كشميري لو جيت Oh my god! اصحابي كومنتي قال لي ابو سعيد عد سوايا واشكي والله بلا صاحبكي ولكن كلسوني كم غلط ninkaas isku jimcino arko ku dhataan ku dhacaya kaweena u maleena मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती يعني شغله الاسريسو ما ميكس لا مين فيه हरा हरा और तुम ايه قدال الله بي يا قبل قدال खाने की बात करते हो ايه ها اجل هذه जिंदगी खफा खफा और तुम लगाने की बात करते हो احسن صوت احسن صوت है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो طلع الرواني كان طلع الغادين وسوق دورة بشت عدى واي لو خديس واي الله الصومال كويس داوي والله كم القياس يا دغاوي كوالا كنت وير انت आने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं
रंग है बुझी बुझी और तुम जलाने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा और तुम लगाने की बात कर احنا بري هذيك الكفور صابتين كمار سانو كمار سانو كمار لبات كمار you are the second كمار سانو واي dadka commenty soo sheegay ayaga void gareena yeah who is the number one who is the second who is the third one okay okay هذا ولا بون ملوعدي ay commentiga arkeen guys hado sabteen hado oo number 1 number 1 hado maxamshi bis ah hadee مجاهد guys soo dhawaada muuqaalku like da share gareey dad badan gaarsiya muuqaalkiisa noo balana sidaas iyo nabadgeliyo see you again